lenki nengemu octobre qaso nyerunga sine wujunu fili tampilo arfilo okunyinde wakati oterinkanu sui kubenu go jamane ke no gonde maduna ke no kokesu o ta gara ke wakati qibare benu go kitungere onarukun kinyanda ga o ta ga bismillah. Police nundo habandanu kungani protection civil nga woni sere kuranu ngolenga hata kayande kundi menutana kudo na soda sunu kudema na jamane ntanga igolenga woni nyakebe keni kuranu ku gana serburu ku gaja na noko benu boshia na debu benu bosuya ukuna daga tagunonga na debirun kondi kitrafonu ntanga tugaru kwen sunari nyabane hakrila ke yime koni geli jamane le munungara mengal khore benya naganin tore ke joparenga kota bega ko lenki surundi gazi suwa kendo sarvo ajon kon koto mogosiri na sababunya tiqago bawo jagundana nda kenyoko na tiqago ngana kinyano ku jonko nunga segene mogosiri charbon boton koni kenga wutunu wujine arokame kata wujine aro kamo file konenta gazi be oganya wutunu kamo nagati ken jonkon sege mogosiri na daga ma wujine aro kamo sekia kenga koni nanti hogabe wira menaga yero sarbomboto madange wujine bombongate kenga ni cancer nga docteur nu benu jonkon tenga wa jarenda nga ira ko nanti sine nogondi kombongate kera wo wujine sere kitana jarande mogo yugo kenga ni chemotherapy anyana ko soro munya ken jarande rawo fotana kinyana sere kero kebero jarande gantabana ken jarande rawo fotana kinyana sere kebero jarande gantabana ko yinti joye no nguri hatanta o kindi menu tanano chemotherapy ke tabane jarande awa wutunu wujunu tami kata temple wujuneya serbani kawana Kenya ta tumu kata ta segui fonu me funu nikenga kabare beno ganyo magalenki nikinyanda ga kunya fake o ta gara no gemni duna ko tatane assalamu alaikum.